Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mas daawak man iti bakit ken lakay akaaruba tayo dalton lakay. Ay nawaw. Anyaman ti pakasdawan bakit? Manmano amakitak idarumwar. Kanayon pa'y amaaldawan da. No anya nga tati aramiden da di taunag ti pagtaengan da. Ay nawaw. Anya kumatibibiyang mo. Adan sama ilemlemeng dagita tattao. Numaaldawan da amariing. Awanin ti bibiyang mo. Tas saan mo't asika timang pakpakan kadakwada? Ay nawaw. Nakitam ka di dagiti bulbulong anak kabitin iti asidag tiri daw dalakay. Agraman bulbulong pakibiyangam. Amangan kunak numanggagamod dagita tattao lakay. Anya? Pudno ti ibagbagak marilulit. Nakitak dagiti bulbulong nga agbibitin iti asidag tiri daw ti lakay ken bakit akaruba me. Amangan met no herbal tinakita, mare. Saan, Mare? Talaga asabali ti agparparik na kanyak. Na, diretson nakman, mare. Anyat kayat mo asawan aya. Manggagamod lakit ti dagiti at tao, Mare. Manmanumot lang no makita ka rumwarda. Si kakit dimot, mare. Manggagamo dadagosan. It's better to be safe than sorry, Mare. Delikado ti magamudan anya. Ni Nana Esther ti sumungad, mare. O may siguro gumatang. Na, ayun ngagpaiso. Ay nawaw. Apayan nangisit ti bado na, Mare. Atidog ti buok na akas lamang gagamod na talaga. Ay, agawid akon, Mare. Makaamu kayon ngagsarita. Bye! Anya ti umay mo gatangan, Nana Esther. Ada ka di tila kumadagom kan sinulay. Adda, Nana. Mano ti gatangan nyo? Jay kumanakabaks no adda. Mabit lang, taalaak. Tapno makapili kayo iti kayat yun, Nana. Kun, ada man salud-sudakan ka. Anya day ta, Nana. Nakita ngagdardaras nga agawid ti kasarsaritam itay. Ni Ruela, Nana. Wun, kanayon ko ang makita, nukas tangagsagsaga iti paraangan may. Ngampulaw sa saan kami pa'y ang nagsarsarita. Mariknak akas lakabutang na. Nuag sarmingak, katagrup-rupa akmat atao. Ngam apay nga ta akas lalik-liklikan na. Kas kumaitay, agdardara sa pimanaw idi nakita na. Ay, kwa, Nana. Madanagan laang ti kumarek. Tanalipatan na nga inadap ti istove. Amangan ka no numauram ti balayda. Oh, abdi, Nana. Agpili kayo iti kayat yo. No anya akulay ti kayat yo. Nakitam day jay Dalton. Panagkunak kat dagom kan sinulid ti imet ti bakit akaruba. Ay mga no adda ti daitin na Na, anwan na ti ado asinulid kan dagom. May salaang mat ti mausar no agdait. Mapanggay dayan da ta saludsudem iti personal. Tas siyak jak amo. Asino mat tinaturad ama pandita balay dangay. Nakabutang tupay. Jak amo ken karuela. Kumkumpurmila ditan ti makitkita mo.
Saan ka di nga agar aramat matlaang dagiti manggagamod iti sinulid, dagom ken bulbulong? Ay lawa, agsakdeng ka man. Manggagamod ka na yung tisang kaibagam mga. Saan nakapatpat yan ita? Sa kayon to siguro mamate, no addan nagamudan da dito'y lugar tayaw. Ay na, yad adayo mahapaw. Gimatang akaw iti sinulid kandagaw pidong lakay. Irwar mo ti kurtina tadayitag. Eh, bakit? Mabalir ka na nga ipadait ko ti t-shirt ko. Anya ti dadaal na ya. Naabutan na nga ron, bakit? Sigay, buti nga rudan, ta iso ti ununa kadaitan. Di ka madanagan, ta complete set ti ginatang ko apagdait ka. Iso mo ti liwliwak Tawan mo ti na dumaamaaramid dito'y balay. Eh, mayagay ka anang panunot mo, bakit? Saan ka mabuling? Dito'y balay. Wun nga raw. Ay, wun gayam. Kita umpay man no na magaanan ti bulbulong ay imbitin ko iti asidag ti ridaw. Mabalin ka no kita makapiday ta ko na ti gayam ka. Ay na, ang gigidan mo te papalamid mo, bakit? Isa-isa lang. Irwar mo pa'y dagiti dait kalpasan na. Isirak mo ti bulbulong. Agawaam, tapno at damalpas ka ulakay. Talaga ang makapadanag, mare. Ay nawaw, anya launay ti pagdandanagang Mari Ruela. Dagom ken sinulid ka dit, may ginatang jay bakit idi na minsan, mare? Wen Mare, apay ka di. Kunakon kat, manggagamod at talaga dagita karuba. Grabe ka mat Mare. Ay na, mare, no saan kayo ang madanagan? Siyak, maalarma akon iti makitkitak. But-but ngam laang tabagbagi Mare. Isu ti makitkitak, mare. Ngam no saan kayo ang mamati? Saan kun nga ipilit? Saan aga po takas jay tilangan ni Nana Esther, kat panunutom matin ang manggagamod, Mare. Anyatam mo tayo ngay. Ang mga nupudno ti atap ko, mare. Ang mga kit di ano manggagamod da adwa iti asawa na. Eh, sobrate na iluto ang manok, bakit? Padigwam ta kaalubat, Daruwela kandalton kaday lakay. Kakituin, isudalay ang mata kaalubat ay na yan ito. Mano nga islice nga ititad ka. Nayunam, sayang din, tando santa maibos. Sa bagay may mayatan ti itad ta. Ngam ti mabanglang si iti kaldiraw. Siya pa'y awan ti aso amangan. Ruwela! Ay nawaw, makapakigtot kayo mat nana. Anyat yung umayo ibagaya. Imayak ta kayat kayo apadigwan. Sobra nga menti na iluto ni tatampi daw. Ay, pasensya kayo, ngam jak awatan day ta amasida. Naimas na ito'y balasang ko. Nalaing agluto ni tatam. Sigurado ang magustuhan niya. Saan ko nga awatan timakan ngay itid na? Narigatan. Nay, ming-ming-mingan nakmatlatan akas ta Ruwela. Ay, kwa, pasensya kayo, ngam talaga saan ko nga awatan itid yu amakan. Itid yu laangan iti sa balay, nana. Ay nawaw, day tamat akaldero tinangikargaan jay bakit iti kunana nga ipadiguna lakay. Ito ni Nana Esther, nasalaw ko di taruar itay. Ay nawaw, di ka mabutang amangan iti makan anagga po iti maggagamawd si kadal taon. Saan mo't nga grupo pa ang manggagamod da tatakin nana? Panunot mo laang dayta bakit? Mangamong ka. Basta siyak, jak kayat akanan day taamakan. Delikado ti magamudan. Oho, kumporminto mga minti pampanunutan. Gamod day tan lakay. Apay, may tarayam nga raod.
ka pa'y mandalton. Uy, Ay, nawaw. Di mo matdisturbo, hindi pa naturog ko Anya ti masabol mo? ang kagatal ti bagpagiklakay. Ay, kudkudam Amok lang tanuan niya ti makagapulakay. Anya nga rod? Ginamudan nakday dya bakit lakay. Madlaw ko ngamin asabali ti panangkita na kanya kita'y malumkat. Ay, sus, ang pura nga to. Abday ta ka mo na nababakitan. Ang mga no, addatin na kang kagating ka, Italaang ama pasamak da itoy. Ita nga imay day ta abaket dito'y balay. Ay na, imma pala sigurado day ta iti kinapintas ka o iso ginamudan nak. Tulungan na kamang sapol iti albularyo lakay. Agsardang ka man, Wela. Gamod mo, tisang ngayon bagam. Talaga. Di mo pa'y doktalo no anya tipod no ang makagapo. Anya ka na ya. At danangag ko asayang gusong may papan ka datalakay. Andaray ka, bakit? Data ka no ti makagapaw. No apay agim matul ti bagbagi ni Rowela. Nakita-kita'y ka. Nalabaga. Ti istorya na ginamod ta ka na. Ha? Ay, nawaw, met. Itanya ko mamakagapo ang gamuran ta diya tao. Sabay sa, amuta ayamat ni manggamod, kat saan tamat amang gagamod. Diyak man amaw iti dayta akaruba. Manggagamod siguro ti panagkita na kadata. Agraman nagatalabakrang na. Ipabasol na kadata. Ay nawaw. Nung nakangagan naman, no apa nga ibagbaga na nga manggagamod ta, bakit? Dayta ti saan tay nga amaw. Sos, May salaang ti sigurado. Saan ta amang gagamod? Period. At day tani o marilulit. Anyat makunam. Kasla nagamudan saan ka day? Lima bagamat, Maray. Wan taginamod tila kay kan bakit akaaruba mi mare. Amo madagi jay. Garaw da pay lang kat madlaw amang gagamod dan. Saan anasaya at ngagpabasol ka no awan mo ti ebidensya, Mare? Ingatok ti t-shirt ko. Kita agraman tiyan kan likod ko. Lima baga mare. Naggatal pay. Amangan kunak no. Adamom amabalin na pagpatulungan. Ay, ikwa, Mare. Sigurado ka agamod dayta? Katuan anya kumapay ngay. Saan nga ta akurang itidigos, Mare? Anya? Kita amare, nakabkaban ka. Gapo siguro iti kamamarites mo, di mo masangot agdigos. Iso anak ko nam anagatul ti bagbagim. Diya akong maanusan tigatal na lakay. Agsapol kay ti pagpatulungan ta. Amang ano da ito yan ti patay ko. Nan, kita man ti bagbaga managatal, kili mabaga. Kita am titangad ko whole body ti limabaga. Naggatal pa'y lakay. Ay, nawaw. Apay ka day. Ingato man tatisir mo ta kita. Aday ta. Ay, sos. Panagkunak san agamod day tabakit. Anya saan agamod? Yay. Kat madlaw mat nga apalan nak ti bakit akaruba tayo. Apalan na ti kinapintas ko. Kurang ka lang itidigos. Bakit? Na, muti ti cellphone mo. Uno saan, agsarming ka. Tapos makitam ti kabkab mo. Ay nawaw. Nagatilang kabkab mo ta nadagaw sa ibagbagam. Ay, kahit pudno mo, kita man nakabkaban ka. Saan ka anagamod? Bakit? Talaga ako kurang ka lang itidigos. Pimudo tong tita no mapagdigos mo. Apay namin ayang nga ipilit mo asa anak anagamudan kat siyak mati makarikrik na. Sardeng gaman si Caruela. Alaam to'y bato, ta iso ti pag-igod mo. Dua day ta, tapno adda ti pagpilyam. Ay nawaw. Agawa ma, Lawanan. agdigos ka ngamin atap no saan agumatay ti pagbagem.
Nya ka na ito yung babae na. Igudam, nagitiron ba nga igudam? Nawatam! Kumusta tiriknam? At dapat tinagatal. Awanan. Kung nakto magamingking ka, digos lang ti kurang mo bakit? Datatapidong, kena na ister pa'y laang matpiman, ti mapan mo pabasulay. Nalabagal at tama. Tinapatag ka saan na nagatal. May katulad na ita. Teramidam ita, kat mapan ka iti ayanda, tagkid daw ka iti pamakawan. Nakababayin ka. Napan mo pa inwarwaras anagamod ka. Tagayam, kurang ka iti digos kan igod. Ay, kaasita pa'y lakay. Apay met naibagam ti kas na bakit? Malas gayam ti kastoy arupa. Ay, anyan ti kas ta nga ibagbagam met, bakit? Gapo iti kastoy alangata. Pagpanunutan data pa yun amang gagamod. Ipanik-nik ta saan ta amang gagabod, bakit? Nadalos ti konsensya ta. Awan ti ilimlimeng ta kadakwada. Anya nga tano agpapuki sa klakay. Ay, madia bakit? Bagay mo ti ati dugabuok. Isuti na kainlaba kain ka edi. Ipaputid mo kay din. Wala tapno saan datan apagpanunutan amang gagamod. Mapakakilig gumatang iti kape, bakit? Makakapkape ako. Siya, konti makisalita, iti kaluba tayo. Sarton, umayak man. Anya ti masapul yo tata. Himayak sa adala ang tika ku alaw-lawagin. Amo kunday tata. Kasaluan na amuam. Saan anagamod ni bakit ko tata? Iwag tasaan kami mat amang gagabod iti asawat. Awan ti ilimlimang be. Nuan niya mat ti bakit kita na. Amangan na ilan na layang. Nadalos ti konsensya mi. Napanagnikan miya saan kayam anagamod ni Ruela tata. Kurang lang iti digos. Iso anagatal, ilim mabaga ti bagbagina. Pasensya kayo na ita sa hawak tata. Iso tinagbidot. Binagaak amapan iti ayan nyo, inton madamdama, tagkid daw iti pamakawan. Iso ang pasensya kayo talagan, tata. At yun ti kape agat gatangam, Nan Esther. Agyaman ak lulay. Ni, naliday ka mo't nana. Wala. Tayo warwaras ka no day ta aruwela. Aginaabod may. Iso alim mabaga. Kan agagatal ti bagbagina. Hindi pa'y napalabas alawas akas ti istoryada. Ay, nawaw, di yulatan ikaskaso ti gayem ko, nana. Saan anagamod day jay? Kurang laeng iti digos. Anya? Day tatipod no, nana. Nakita amis mo ti doa matak ti kabkab na. Anya? Awanin ti pagdanagan nyo, nana. Binagaakmat lang ti gayem ko nga agdigos. Diyak amo ano nagdigos matanday jay. Dati bagakan kalakay. Ang dami ti bakakin ka bakit? Nakasalita ka ni Dalton, nga asawa ni Luella itay napankagimata. Kat anda ti good news. Masika nga rudan ti umuna amang ibaga. Noan niya na ita good news. Napanik-nikan da, asan anagamod ni Luella, bakit? Di ko na nilakay, nakit kulang lang at digos. Kasta mo ti ko na nilulay, itay gimata nga klakay. Ay, mabitlayang bakit? Ang dapat ti tuloy ti istoryak. Ha? Umay ka no ni Luella dito yung balay. Taagkid daw iti pamakawan kadata. Di mayat nukas talakay. Saanon adasa ti pabasulan da. Awanon ti pagsakitan ti riknata.
Pasensya kayo, Tata Pidong, Nana Esther. Madidag itinay-sawsawang ko kada kayo, idikal labas. Mas dawak lang. Nuwa pa yan na panunot mo, amang gagamod kamay. Nakita nga min dagiti bulbulong anakabitin iti asidag tiri daw yo. Agraman ti sinulid kan dagom aginatang yu di tatirsena. Kan tiatidog abuok yaw, Nana. Gaputa tidug ti bukaw, manggagamod akaon. Di la mabalain nga isumot ti kayat kaw. No may papanmot iti sinulid kan dagom. Gimatangak, taliw-liwak tiyag dait iti kumkumpurmay, nukas tangawan tararamida. Timot bulo nga makitkitam, herbal dagita, kap-kap yun may kindi tatampidong. Day tati kamalik, Nana. Pasensya kayo na. Alawanan, pakawanan ka. At least ita, amo mo, nasan apod no, di pampanunutam, may papan kada kami nga gasawa. Wan, Nana. Amok itan. Pasensya kayo manon Agkapit tayo, pay. Ituloy yung tuti agistorya ito madamdamaan niya. Amo mare, kasta unay tibain ko kada tatapidong ken Nana Esther itay napanak iti balayda. Nagdalos ti balayda, mare. Si kanto mga min, mare. Jumping into conclusion ka adagos. Huwan nga rod, mare. Balaang gayam ti makitkita kabulbulong anakabitin ni balayda. Kan saan akayat ni Nana Esther ti agpapukes. Ta iso kanu mga minti kayat nila kay na. Iso akas jay ti buok na. Oh, kita ma. Di mon liwliwayan ti agdigos, mare. Amangan no iti kababantay mo iti biyag ti padam a tao. Ket maliwayam tumanen ti agdigos. Inton adda ti mariknam, ibagam aginamod da kadatata ken Nana. Saan na maulit day jay, mare? Nakababain launay. Ay, wow! Di mo ikan iti dakas akay papanan dagiti makitkitam. Taamangan no isupay kit di ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, wow! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Agsaludsud kapay kadagiti padam agardinero no anya ti rumbeng nga i-sprem iti mulam anateng lakay. Ay nakaw, amok tiraramide, Lolita. May payatlat tamat no agkonsulta kapay nga umuna lakay. Sapay nangin at iginatang mo nga i-sprem, ang mga numasubraam tumanan. Wana tapos siguradong epektibo. Saan mo mabali na pa'y bayaklat na mapeste na itimula? Unay kamatay. Kat di ka agungat alakay. Suggestion ko laang matday jay. Makarengreng nga raw. Irwar ko man kahit ditibutas ka o ta, grubata ka. Mabit lang ta siya kung timangirwar. Agawa ma, di ka buntong-muntog di tatanay. Anya turasan.
Agasang manday dyan nga ini-spray nila kay mo itinateng amula na maray. Ay nawaw, apay ka di Mari Merna. Lima basak iti garden nyo itay. Kat nasubraan samot maray. Pinalagipak itay agsapa Mare. Ngam isupay kit di ti makaungat. Sayang ti kwartayo no kas jay maray. Sapay nangina ti chemical ita. Ay, anya ngay nga rod Mare. Kat isumat ti ammo nila kay ko. No agsauak, ibaga nang agpakalaingak. Idi na minsan, sinubraan naman ng tiin niya buno na. Ay, jak ammo man kanila kay ko Mare. Di na kaya ti masuruan. Lugi kayong tunukas na mare. Masaysayang lang dagiti abono kan chemical. No sobra, saan mo't laang amakan ti mula? Da kayon tuman ti mangidiretso kan kwa na Mare. Tano siya, awan dengdenggen na. Nakitam ka di ti garden da pare pedreng kan mare Lolita, wan lakay. Wain bakit? Nasumbaran man ang spray ti kumparik a chemical. Anya nga rod ti aramidaw. Anya kumangay bakit? Ay kat kasaritam Ibagam, adi na sobraan ti chemical nga us-usaran na. Jay kumamat husto laang Nguraan naktukit din no kasta bakit? Malagip mo tay nasubraan nga abono na iday. Day talaang, ang mga no panunutan na mat nga agpakalaing ka. Naalam bakit? No agsauak, ang mga nusakitin naman ang tibagak. Dahil paya pari pildreng. Ay, kasano nga tadaytan? Isungawan mabatbati ti bayad tinatengda. Tama pan amin iti chemical ka nabuno. At kita ka mayat timod na. Pada sa kakasarita may papan iti day tabanag. Itaimin ko lang. Sa dino tinagapwam paripindreng, iti garden ko pariwan. Kasla saan ka pa na makaisam pare? Apay ka day? Kasan umat ngamin pare? Natay lang iti mula ka natang? Aniya, kat no nag-spray ka kanumot iti kalman pare? Ay, naka mo no kasano na pasamak na jay. Ay nawaw, sayang bata pare? Ang mga nusubra ti inyis frame, isa naluto ti mulam. Marurudak ka ni bakit ko pare? Ha? Apay ni bakit mo? Nakaduntumat kami ti pagbagana may papaniti pa nag-spray ti mulak. Iso ti malas pare. Sikakit limot pare. Ni bakit mo pa ilang ti pabasulam? Sino kumapit ti daduma pabasulam? Sumanauntumat kami. Pakibiyangan amin nga ramidag. Anya nga ita? Agmamalas kami lagit nga ruran. Asino kano ti malas nga ibagbaga day tapid ring, wan lakay? Ni kanong bakit na? Ni Mari Lolita? Ay nawaw. Asino kumapay? Isulang mat ti amok nga asawa ni Pedring. Anyat na pasama kaya? Naluto ti mula daan nateng bakit? Anya? Kat ni Mari Lolita ti pampabasulan na. Iso kano ti malas. Ay, nagturod mo day tataon. Ni bakit na pa'y ti pabasulin na? Di na siguro manin maaklon asobra ti ini-spray na a chemical. Iso analuto tinateng amula na. Nay, tama ti madi nga ugali ti kumpare. Pinatamaam kit di kuman Agrom day tatao. Ipasa na iti sabali at tao ti basol na. Anya aklase ti asawa day taapare pidreng. Ay nawaw, kunak man no agsibog ka itapidring lakay. Nagawid ka matadagos. Awanay, ti masibugan. Kasano nga awan, kat no ka is-sprim laang mat. Imposible ang napis ni amin. Natay da nga raw. Ano pa lang ti sibukak ngayon, natay ba't amin ang? Anya? Sika ti malas bakit? Na, tasyak pa'y ti pabasulam? Una ta kung kontra am amin nga raramidag. Makita mo na itang epekto ti aramid mo. Agmamalas tayo. Ay, unay kan? Naragsak ka mat siguro na niya. Unay kamat tan pidring? Asay numatidang nga amaragsakan no kasta tinapasamak. Di ka man nagindi ti amo rita, Lolita. Amo ka nabayagan ngay karkararag mo ang mapasamak ti kastoy. Jak amukan ka pidring.
Ti ibagam kit day, naluto tamulam, ta sinubra am ti kemikal. Agkape-kape Mare Lolita. Agyaman na ka, Marimer na. Ay na, talagang agburburat ti darak iti day ja apidring, Mare. Ay na Mare, no ammom laang timbaga na kinilakay ko itay limabas dito'y balay. Anya man ang timbaga day ja a tao, Mare. Si kakano ti malas, Mare. Ay talaga, amat ha? Kasano asan amaluto tinatang amula na no sinubra naman ng ti chemical nga inusar na. Ay, ammo pa iti asawang, Mare. Ipabasol na ken katibasol na mabalin met ngamin nga agsaludsod no saan asigurado iti aramiden na. At damit nila kay ko ang mabalin a pagsaludsodan na, Mare. Agpakalaing tumang ngamin, Mare. No anya ti amuna, iso ti aramiden na. Awan malugi kayo no kasta, Mare. Sayang ti kwartayong. Saan kayon sapay met a nakabayad iti supplier yung? Kat, sa dino man ang ti papanam si Kapidreng. Itayan ni nanang. Apay, anya ti aramiden mi jay. Anya kumapay. Mapanak bumulot iti kwarta. Manan? Anya nga rod ti maramida kat natayimot na iti mulak. Nasken nga mulak manina. Manon ti kwartaan na sayang, ngam di ka pa'y malagnakam. Ay nawaw. Anya nga rod ti kayat mo. Saan ako nagmula? Inton ko nagreklamo kan tumanan no awan may gatang iti bagas. Saan akasta ti kayat ko asawan? Pagadalam ko mandag kita. No saan ka asigurado iti aramidem, agpasuro ka iti padam agardinero, tapno saan amasayang ti kwarta. Amom si Kalulita, talaga nga ginlaing ka. Isong agmamalas tayo takasta ka may. Tangiwat mo ti makagapo no apay agmalmalas tayo ita. Agsauak mat Saan amabalin nga urayak nga do ti masayang akwarta? Di ta ka man langan. Talaga siguro akastamon. Anya ti masapul mau, Pedreng anak kau. Mabalin ti umutang nanang. Ay nawaw, anom ti kwarta. Igatang ko iti imula mi anateng Na, agmula kayaw. Saan kayon sapay mo't anak kaapay tanak kau? Awanan, kapitan mi nanang. Di mo ibaga at tinakaw damot ti mulayaw. Natay nga raw. Masurunak ngamin iti dayjay alulita. Kompleto man ti istoryam si Kapidreng. Saan ka maawatan? Kastoy ngamin nanang. Sakbay ang nag-spray nagado sao ni Lolita. Makarengreng. Hindi nalpas ti spray. Nagdiretso ka nagawin. Hindi agsubli akiti kabigatan na. Natayon na iti mulak. Anya? Amangan mo't no sinubram ti chemical Ay nanang. Talaga kit di ang agmalmalas kami. Malas na dyan, Lolita. Anay ko. Uray kayo mo't nanang. Sipatin lakpay ba? Mabinsan pa'y ngay bagam ti kasta. Saan lang asipat ni maramanam kanya? Kat pudno mo't nanang. Ni Lolita ti magagapo no apay agmalmalas kami. Anya! Kurang mo pa'y! Rinapido mo. Jak magustuhan da gitarum rumar gitangiwat mo! Anya ngay nanang. Itayak pa nga gururay. Ang ka di may pabulit siya. Agsarita kami pa'y iti asawam. Talkin yung samat ni Lolita ng siyak nga anak yaw. Di ka man dagulit si Kapidreng. No saan da kapabuludan, awanan na. Saan kami na makamula. Awanton ti kanan may. Kas na ko nakitayag. Agsarita kami pa'y nga umunakin ni bakit mau. Kaanon to nanang. Numawayaan na ka. Anya nga iti amaw. Ang mga nukurang manen ti istoryam kanyak. Kaya't ko lang ti makasigurada. Anya ngay, ada nabulod mo kaninana? Awanan ti bibiyang mo. Katagsaludsudak ata asawa nakot nga rod. Naawan intod na. Adla nga raw maramidam. Adamot basit akwartak dito Ngamjak kayat amasayang manon. Pangalam kumangay ti kwartam.
Naa, tasikapay lang tinangato ti pride na dita, kalpasan ti naramid mo. Di ka man sumanao. Namalas lang arunan ti tao, karkarwan nyo pa'y mag... No kasta ka lang akanayon, no di mo denggan ti may bagbagakan ka, ay talagang agmalas ka pidreng. Asino nga min tinangibaga asubram ti iisprim a kimikal? Kita man na. Ang mga no umay ni nanang kat kumpurmi man ang tipulpulong mukin ko na. Da kayo ti lumabas iti paraangan may nanasimang. Mapanak man di tayan dalulita ken pidreng mirna balasang ka. Aywan, kasari tayo dagiti agasawa, nana. Madamag kuman. Amangan kit de no amuyo ti husto a napasamak. Basol matlaang ni pari pidring, nana. Adda ka di pamanaknak mao, mirna. Adda nana, mabiit laang tay pakitaken ka ti pinicturak amulada. Oh, kita day to nana. Naluto ti mula daan nateng tanasobraan ti chemical. Jak paikit di amu no anya day ta chemical nga inusar ni pare pidring. Anya? Ti dakes ngamin kin ni pare pidring, di na kaya ti maisuro nana. Uray agsaludsod to pay ket di na maaramid. Ay, isumot lagayam analuto ti mula da. Inton adadakes ama pasamak. Ni Mari Lolita ti pabasulen na. Ibaga na pa yan nga iso ti makagapo no apay nga agmalmalas da. Ay talaga nga awan ti manaknakam day taap tao. Adda kayo matgayam, nanang. Addaman kayat ko asaludsudan ken ka, Lolita. Anya day ta, nanang. Anya tinapasamak iti mulayo, aya. Naluto kanumot ko na ni Pidreng. Nakitak matlaang tiladawan nga impakita ti karubayaw. Naluto tanasobraan iti chemical, nanang. Anya? Imbagak mat nga agpa-advise ni Pidring kadagiti pada na agardinero. Ngam di namat inaramid. Impagarup na siguro ahusto ti ammuna, nanang. Basol na magayam ngam no agistorya si Katidakas. Wen tasyak ka nung arod ti malas, nanang. Talaga makagagkanyak de tapidran. Sa dino ti ayan na, tagsarita kami man. Rimwar mat, nanang. Jak amo ano sa dino man ang tinagturungan na. Saan mat ang nagpakada kanya? No kasta, anda ni nana si Mang itayan nyo, pare Pedrin. O pare, natanawa kita saan nagdiretsuak di ti balayaw. Limabas ni Nana si Mang dito'y itay, Juan Lakay. Di mo ka din nakita. Ha? Ay, saan mo't bakit? Abangan no idandar aramida, isuajak nakita. Nagsarita kaming tupay itay. Madanagan ako. Amangan no, pulong man na dyan, Lolita. Ay, saan ba't siguro, pare? No, sakti sika, agpakumbabaak lang sika tinagkamali. Saan kayo nga agmalmalas? Nasobraan lang ti chemical nga inusar mo, isuan naluto ti mulayo. Imposible ya, pare. Posible ang mapasamak na ita. Iswa saan ka sigurado itararamidem. Agsaludsud ka, karag iti padam agardinero. Iti kasta, matulungan na ka. Saan ka ta ti asawam ti pabasulem? Nasaya at magtanagawid kan, Pidreng. Ay nawaw, kung naklakit din o nagawid kayo na lang. Dito ya ka maturaw, tapno makapagsarita ta. May papanitan niya. Planwan tayo anaimbag, dagiti rumbang aramidaw. Anya? Wan, tama nga nupalpak tumanon ti imulam. Sana nakasapulan na nang. Enton adada ka sa mapasamak, ibagam manan na malas ni bakat ma. Anya klase iti panagpampanunot ti adakan kaya si Kapidreng. Papulutan ak nga rudan iti kwarta na nang. Saan nga pautang ti siguro supplier ko. Ta sa anak pa yan nakabayad. Iso nga rod nga agsasarita tayaw. Sakbay nga itad ko ti kwarta bulbuludam. Oo na. Pagadalam day ta anak ko. Inton sumarunaw, agdamag ka.
Di ka agpakalaeng, ken numabalin, saan aday malas-malas ti sangkay bagam, nalawag. Wen, nanang? Dumawat kan tumalaang iti pamakawan kinibakit mo. Pagyamanam tauray kasta ka, kat an-anusan na kanibakit mo, pidray nga nakap. No daddo masiguraw, amang anoin sinanakan. Ay, nawaw! No nailawan ang nagkamali ka, agpakumbaba ka. Di mo ipasa iti padam a tao ti basol mo. No saan ka sigurado iti aramidem, agpasuro ka, tapno makaadal ka. Kan tapno saan ang masayang ti bannog ken kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agpakada akon lakay, masapa ak ngaglako ita. Ijay sentro ka di manan ti paglakwam, bakit? Wen, at least ijay, nalaka ang maibos ti lakok taado ti gumatang. Agan-anad ka, bakit? Pasensya kan. Sipod na aksidente ak. Kat saan ka mo't na matulungan nga glako? Anya ngay nga rod ti maaramidan ta, kat saan kamot ang makapagna. Siyak lang ti mangisagana iti kanan lagi ti baboy. Tapno ilutom laangan into nagawid ka. Sigurado ka? Wen, bakit? Isaganam laang ti galipat. Sige, irwar ko nga rodan. Ayun gayam, numaladawak nga agawid, mangal daw kantulatnan. At dahin saganak amakan iti lamisaan. Agyaman na kiti anos mo, bakit? Oray kastoy ti kasasaad ko. At dinak pinanawan. Nakasapsapa ka manan, prisay nako. Wen ata isopay ti mailakok na. Di agmay may samanan nila kay mo anabati di tabalayaw. Kapilitan anana. Madama agal-galipon na ti ilutok to akanan ti baboy mi. Nagasat launay nila kay mo keng ka tanagagat ka. Sipod na aksidente kat si kalaangan ti mangmanggad. Ay nawaw, kasapulan anana. Awan mo ti sabali anam namaan mi no di ti bagi mi laeng. Kasta aggagay tapno saan nga agbisen ti pamilya. Nana, pakikita yun tuman nila kay ko. Ang mga numaladawak nga agawid kat maliwayan na timangan. O sige. Ayun gayam, ang mga nuaddaam mo yung agkasapulan iti baboy, nana. Ilakom ti baboy yaw. Kumaan no adda bayer, nana. Ni Miguel ijay laod. Agsapsapul da iti baboy. Kasaritak taw, naawan pa'y nabirukan da. Okay, nana. Ibagayo latan akong takandak no awan pa'y nabirukan da. Si kalaang ti tao dito'y balayaw, Manong Martin. Wen, ading ko. Ti asawam ngay. Naglako man ni Jesentro. Ay nawaw, kasta ti kasasaad mo, ngampan panawan na ka nga agmay-may sa dito'y balayaw. Agawid mo't lang dayjay kalpasan ti panaglako na. Ay, saan ang mabalinti kasta, Manong? San mo da masapul nga dakadwak dito'y balay, ading? Amok pa'y mo tar aramidag.
Sa anak lang nga makapagna. Wan ngam kasano no adadakas a mapasamakin ka. Ammo na lang arudan akas tati kasasaad mo, kastapay laang ti araramidan na. Anya a klase ti asawa day di apresi. Angat ko nam, manang Birma. Adumat gayam ti baboy da Manong Martin, Walter, ading ko. Anya? Kunak tupay kat. Ada kwarta dagijay nga agasawa. Saan lang ababoy tinakitak ijay. Adda pay motor da sika. Dua tinakitak. At dapay na lao adagada ko ng amanang. Anya nga tano yawid ta ni Manong Martin dito'y balay. Apay kumamay. Wan tadatan ti mga iwan kenkwana. Saan matla ang ama asikaso day jay apresi ti kabsat ta. Ngamin, busy nga agbirbirok iti kwarta. Anya? Angam sakbay nga alaan ta ni Manong. Ibagata abingayan dati kwartada. Panag ko ng manang. Ato ang tatikwan tatagi dyan. Sigurado day ta. Ado ti sanikwada kat. Kat no adda pa'y tricycle nga ipagpa-boundary da. Didakil do tibingay ni Manong Martin. Sigurado day ta, ading ko. Iso nga yawid ta ni Manong. Tapno mairanod ta iti kwartada. Conjugal property mo't dagi jay. Adda karbangan ni Manong. Kumusta ti panaglakaw, presay? Kasi ti apo, naibos matilakok na Carmen. Ay, wan gayam. Ada isuyukin Birma nga ipagmaw. Saan ka, day? Ay, saan ko akaalaan da nga ipag ko, nana? Rupat kwarta ngamin. Apay ana sa ludsud yun, nana. Amom ka, day. Anapan di tabalayo itay awan ka. Ay, nawaw. Awan mo't nadakdakamat na kanyak na umay. Pasekrito siguro, Ay, anyaman nga tanti inaramid na di tabalay. Day tatijak amaw. Basta nakitaklaang nagturong di taayan nyo itay. Sigurado ani Birma day jay. Una yan. At namanin siguro ti plano day jay nga aramidan. Kasaritam nila kay Mau. Isulaang ti makaamaw no anya ti inaramid ti kabsat na di tabalayaw. Naimbaglaangan, tanaranaan ka dito'y balayo, ipag. Anyat masapol mo, Berma. Alaan may ni Manong Martin. Yawid may, di balay. Ay nawaw, iti anya aga po. Imayak dito'y balayo, idi na minsan nga aldaw, kat nadanunak ni Manong nga agmay-maysa. Di mo matgayang maasikaso, tikabsat may. Naira na laang nga awanak dito'y balay, idi may ka, tanaglako ak itinatang ijay sentro. Day tangarod kat. Busy ka iti trabahom. Di mon maasikaso ni Manong. Isu anasay-sayaat no itad mulatan ti bingay na kadagiti sanikwayo. Taag naadlatan iti balay. Itad mo ti bingay na kadagiti conjugal property yo. Day tati saan amabalin, Berma? Conjugal property mo't ngay bagbagam. Ay nawaw, kaasimat ni Manong no di mo maasikaso. Saan ko abinaybay antikapsat yun niya? Nasayaat ti kasasaad na dito'y balay. Masurunak? Saan akayat ni Prese nga agnaad ni Manong Martin dito'y balay? Ay nawaw, apay ka naw. Kidi namat nga rod masikasaw. Jakman ammo iti dayjay nga ipagta. Sos, kasano nga rodan day tamanang? Amukon. Iranata ti mapan iji balay da no awan ni Prese. Kasano ngay amaala tayo tibingay ni Manong kadagiti sa nikwadang? No saan nga itad ni Prese ti bingay ni Manong? Idarumta. Saan mo't amabalin abukudan na tinagrigatan da adwa idi napigsapay ni Manong? Ay kit panunutom nga rod ana imbag-ang. Manya taramidan tamanang. Wen, iyawid ta ni Manong Martin dito'y balay. Ilaban tamot asawa laang dayja apresi. Data ti pamilya ni Manong. Sa dino ti pangipanan nyo kanyak, Berma? Sa dino kumapay ngay, iyawid da ka iji balay. Ay nawa, apay nga iyawid dak. Kud dito'y mo't ti balay ko. Nakakaasi ka mo't dito'y. Saan mat? Ay na, di kan agpatangkan, Manong. Ammo may anapat patag ti kwarta iti dayja apresi. Di na kan tupay maasikaso. Anya?
Amo na kasta ti kasasaad mo. Saan ka ang makapagna? Ngam tilakit din papapanan na. Iba't bati na ka ngagmaymay sa dito'y balayo, Manong. Basa po lang agtrabaho ni Prese. Tapno at dalamutan mi. Ay na, no imbagak nga agawid tayaw. Ay na, di mon kontraan ti plano me. Tano adadakas ama pasamak ken ka, amangan no panunutan pa'y ti sabali at tao abinaybay anda ka. Walter! Walter! Umay kan tabagkatom ni Manong Martin! Talagang awanan ba inday dyan nga ipag ko, nana? Anya tinagsaritaan niyo, aya. Idi na minsan ang nagsarita kami, kaya't da nga iyawid ni Martin ijay balayda. Dadyak kanumot maasikaso. Kati kaya't da, pagbingayan mi nga agasawa dagiti sa ni Kwame. Amangan mo't, nutila ang kwartayo ken Martin, ti kaya da. Day tamo lang ti atapot, nana. Conjugal property kun kunanakit din kanya. No talaga ati pagsayaatan ti kapsat dati pampanunutin da. Di aywanan da, nga uray awan ti kwartana. Kumaa, ngam sabali mo ti kayat da, nana. Agraraman mo dagitang agkapsat. Pag intirisan dati sa andamot asa ni kwa. Kaya't ko ang makasarita ti asawa. Saan akayat ni Manong Martin ti makisaritakin ka? Saan anasaya at abasta inalayulatan ti asawa? Ay nawaw, nalipatam samat nga asawa kalaan. Da kami ti kabsat na. Martin! Martin! Di mon ipilit ti kayat mo. Idispos mo kit di dagiti sa ni Kwayaw, taitad mo ti bingay ni Manong May. Ha, talaga arupat kwarta kayo, anya. Ay nawaw, tada kami pailang ti pangibagami ti kasta. Di mo lang arudan maaramid ti responsibilidad mo kas asawa, kasta pailang ti ibagam. Mankan manaw. Kaya't kung dagawid iti balay. Dito yung tibalay mo, manaw. Ang mga nusap sa pulan na kung asawak. Isumot lang, adi na ka maasikaso day dya appraising. Kanayon na ka magayam apanawan iti balayaw. Wana, tabisi iti trabaho na. Dito yung ti pagnaedam, tada kami ti makamukin kan manaw. Layta ti saan ang mabalin. Di ka man nagpatangkang manaw. Ay nawaw, anyat mapaspasamak ditoy. Kaya't kung dagawid, Berma, itulod na ko ni Jebalay mi. Day tati saan amabalin, Manong. Urayan tayo laangan tibingay mo kadagiti sa nikwayong agasawa. Anya? Nakasaritam ka di ti asawam, presay. Saan nga rod, nana? Ay nawaw, sabali mat ti ugali dagita akakabsat na. Tibingay na tisang kaibaga dagiti kakabsat na, nana. Agpatulong aksan kan ni Kapitan. Amukaw no anya ti aramidem. Anya ngay, nana. Di mo it-itit ti kwarta daw dawatan da. Guraan dakdagi jay, nana. No talaga nga isakit dati kabsat da, ay wanan da nga uray awan kwartana. Sipod na aksidente ni Martin, kat sikamat tinang ituloy iti negosyo yo. Wala na. Siya kung tinagtrabaho, sipod na aksidente ti asawa. No kasta nga raw, bayampay laang ti asawam, iti puder da nga agkabsat. Ay, sige ang arod, nana. Ado ti sakripisyom, iso nga imadumat ti sanikwayaw. Ilaban mo dagiti nagbanlugam. Di ka agpaabak iti ipag ken bayaw mo arupat kwarta. Di kayat mi ama pasamak kat alaam tibingay mo kadagiti sa nikwayaw ka ni Presay, Manong. Saan na mabalin, Berma? Apay asaan? Kat legal mat ti kasaryo? Adda karbangam kadagiti sa nikwayaw adwa. Nakababain mo't ka ni Presi. Ay nawaw, anya ko mati pagbainam kat nagbannugan nyo mat day jay adwa. Kaduan kadagiti sa ni Kwame kat ni Presi ti gimatang. Saan kumot ngamin ataw dawaten ti tulong yu kay? Ay namanong, talaga adi ka agpampanunot. Concern kami lang king ka. Nasaya at mo ti kasasaad ko iti den na ti asawak Apay ang masapul nga aramidon yu ti kastoy. Anya ngay, naila ko mon dagiti sa nikwayo. Mabalinan ang maala ti bingay ni Manong. Uray piso, awan maalayo kanya. Ay nawaw,
Amom, ti kunada a conjugal property, Ni Martin, ti kayat ko ang makasarita. Ay, di ka makaaw-awat, mat. Ijay balay ti pagnaudan na, iti kasta kat maasikaso may. O sige, nukas ta ti kayat yo. Saan ko ang kontraan? Kat, itad mo lang nga rudan, ati bingay na. Nupod no ti panangisakit yo iti kabsat yo. Aywanan nyo nga rod nga uray awan kwarta na. Anya? Saan asyak ti gulgulun nyo? No diyo kayat nga idarum kayo. Makabulan ng dinapanabas. Nga mawan nagtamot ti itad ni Presi abingay ni Manong Martin. Ay, wan nga rod. Saan mat ngamin nga agpaabak ti loko? Anya nga rod taramidan ta ita. Diyak mo. Ti amok kat dakkel ti ornong dang agasawa. Apay nga rod adi na itad ti parakin ni Manong. Ay, wan nga rod Saan mat ngamin amabalin nga agpatulong ta ije barangay? Tano agsao ni Manong, sigurado amabaliktad ta. Noon maglagam ti maganap ta. Isubli talatan ni Manong. Ay, wanan Saan mat amabalin nga agbanbanog talaang? Agsagana kan, ta isublida kan iti asawa, Manong. Itulod na ko ni Jebalay mi. Wan tawan mat ti ipakanmikin ka. Di mo mat ngamin alaan ti bingay mo kadagiti sa nikwayo, kat conjugal property mat dayjay. Agyaman aklaw na yung ating ko. Makaawid ak matlangan. Awan mat sirserbi ta asawa mga ipanpanakkel mo. Nasayat at tao ni Presi, Berma. Kasya iti nasayaat. Di nanto pa'y maitag ti bingay mo kadagiti sa nikwayo. Apay ngamin nga pag-interesan nyo ti sanikwami aya. Bayan nyo ada kami tag-desisyon para itibiyag mi. Takabailan mi pa'y mat. Kunak man no concern kayo iti kabsat nyo. Isubli yung lagayam dito'y balay. Ay di nakman pagsasawa na kasta. Awanan kakit di iti bain Ay nawaw, siyak pa iti awanan bain ita? Katno da kayo ti kontrabida iti biyag mi nga agasawa. Ahaw, amok kayat mo abukudan ti kwartayo. Diyo lang amin naala ti kayat nyo, iso akasta ka. Huston, di kan sumanao. Kunamlan asino kamat nga agsasaw dita. Nakalaslas tog kalaunay mag. Epektive anya. Epektive launay na Carmen. Madlaw mo nga main ati kwartayo ti kalkali kaguman dagiti kabsat nila kay mo. Agraraman dagi jay nga agkabsat. Pag-interesan da, tinagrigatan mi nga agasawa. Ang tinapatag ita kat nangabak ka. Anya ti imbaga ni Martin kang kangay. Tibingay na kano ti sang kaibaga dagiti kakabsat na nana. Naimbag man ta di da nagdaraw. Amuda ngamin, ano agsao ni Manong da, kat mabaliktad da, nana. Ay talaga ang mapadaksan da no ipilit da ti kaya da. Barang makaamiris matandagi jay, nana. Naturad nga agsao ni Berma, ngam amok ang mababain day jay kanya. Pagyamanan iti Diyos, ta saan ang nagbaligi ti panggap da amang perdi iti relasyon yung agasawa. Tapno matagi kwada dagiti sa ni kwayaw. Ay, nawaw! Tanangem ti garaw kan panagsasaum iti asawa ti kabsat mo. Di mo apalan ti sanikwada. Ngamin, kukwada dayjay. Nagrigatan da. Katno kayat mo ti agkakwarta, agtrabaho ka. Saan aday tamang namnam ay laeng ti araramidem. Iti kasta, awan to ti pakaybabainam iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pasensya kan Amari Surayda. Ni, ada ka di basol mo kanyak, mare? Apeng agpaspasin siya kamatan. Wen ata daytoy paylaang ti kabailak nga itedkan ka, Mare. Ah? Kape paylaang. Nasyurtak ngamin, Mare. Amumot, madama nga agpabpabalay kami. Ay, kwa, okay laang, mare. Si kakit dimot. Sigurado ka, Amare. Sana nasakit tinaka mo kanya. Saan, mare? Si kakit dimot. Anya ko matipagsakitan tinakam ko, katawan mo't impadulin ko akwarta kang katapno ada igatang mo iti pasarabo. Agyaman ak unay ta maawatan nak, Mare. Di ka madanagan. Inton sumaruno nga agbakasyon ak manen dito'y Pinas, saan ko aliplipatan ti pasarabom. Bumawi aktukan ka, Mare. Okay laang, mare. Si kakit dimot. Karen, anak ko. Nakitam ti reaksyon ni kumarim itay. Ay nawaw, anyat kayat yung asawan tatang. Kasla mapilpilitan laeng nga umisem. Ni tatang at talaga, tilamadmadlaw na. Pudno ti ibagbagak anak ko. Kasla marigatan matan nga umisem. San mo't akas di asigot kay? Amangan no adala ang rikrik naan na tatang. Siguro, san akong tinto itintid mo kinkwana. Okay lang ko na namit kanya, kabayatan ti panagsarita mi. Maawatan na kanumot tatang. Kasta ti bagbagadakin ka. Ngam sa bali mo ti makikita kinkwana. Jay kunadang araw. Action speaks louder than words. Apo, naging lisan ni tatang ko. Agbilib ka man ngaminan kanyak. Anyat pa nagkunam. Jak amaw tagsaw iti Ingles. Nagapantimported akapi bakit? Ay, nawaw. Pangalaak kumapay ngay. Na, agsalsaludsud lang da tao. Kasla di ka agpampanunot mo. Apa na pudot ti ulom? Amumat ang naggapuak iti ayan damari karin itay. Ah, inted ti kumarem. Ay nabiltran aya, jak amukang ka. Anya manin tinaknakan mo aya. Saan ka pa imot nga agmenopos ah? Apa anak kaong ungit kamutay. Kasano, katkaslawan panunot mo. Relax ka lang ka ding amin. Dita ka man larin, dadaulam ti aldaw ko. Saan kayon sapay mo't anapan iti ayan ni Mari Karen, Nana Rowena? Saan pa'y nga road? Apay mo't nana? Makumi-kumak pa'y ngamin dito'y pwesto. Nagadotar aramito. Mapan kayo no makawaya kayo nana. Tapno ikan na kayo mo't iti imported akape. Ha? Imported akapila ang ti pasarabo na, ta short ka no ngamin ti budget na. Tinapatag katanda. Agpapabalay damot ngamin. Jay kapi nga inted na, kaslatay kapi amagat-gatang ijay sentro. Anya? Mapan kailangan iti ayanda, tapno da kayo amis mo ti makakita iti ibagbagak nana. No saan nyo makita, talaga asaan kay makarelate. Nakasaritam ka din ni kasinsin mo, Obet, Karen, anak ka. Wen tatang, kinasaritak mat iti kalman. Kapay nga ron nga awan pa'y laag. Ay, day tangarod. Jak pa'y maawagan ti cellphone na. Ay nawaw. Sino nga yan ti mangitulod kin ka di airport? No saan nga umay ti kasinsin mo? Ano sak nga orayan tatang? Nasapa pa'y matkiti Ni. Ti kasinsin mong samot tinday ta anak ka. Isungag pa iso tatang. Ay, makaangas ak matlaangan. Magirwar ka pa ititasa kin tinapay. Tapag kapim ti kasinsin mo. Wen tatang, mangan pa'y kit di ano kayat na. Tapno saan amabisinan iti biyahe. Mapitlaang, tasalod-sudak no kaya't natimangan. Payapayan nyo ata sumrag pa itatang.
Anya ngay mo dito yung naka-paper bag ka rin, anak ko. Di yu pakibiyangan day ta, ta saan apara kada kayo day tatang. Ay, nawaw. Hadan sa mo't pangirigalwam. Para ken Mari Surayda day tatang. Ah, Nagkariak ngamin kan kwa na idinaudi ang nagbakasyonak. Imbagak abumawi akto kan kwa na. Iso aday ta, gimatangak itirelo para kan kwa na. agasem manday ta. Gimatang kapay gayam itirelo. Win tapno di na ibaga nga agulul budak, tatang. Wan ba't di ah? Noan niya timbagam, masapol atong palamag. Madimot ano agpatinggalaang itisao. Para ken ka, Mari Surayda. Oh, Ay nawaw, anya tilinaon da ito'y a paper bag, Mare. kita ano anya. Ay nawaw, nagpintas arilo, Mare. Para kanyak da ito'y. Wen, Mare, ginatang ko day taarelo para ken ka. Nagustom ka di? Magustuak lauray, Mare. Agyaman ak Isuot mo man, takitaak, nubagay mo matlaang, Mare. Aday ta, naisuot kon, Mare. Ay na, bagbagay mo launay, Mare. Bagay mo gayam ti silver akulay. Husto lang ti ginatang ko. Ayun gayam, amangan no ada ti maibaga nila kay mo, wano ni tatang mo, no maamuanda nga enrigalwan nak itirilaw. Okay lang ang kadakwada, Mare. Saan nga imot dagi jay? Amo damot ano singad nga gayam ta, sakbay anagabruda. Amangan no inton madamdama, kat singiran dakdag iti kabagyam. Relax ka kadilang, Mare. Saan ang mapasamak day tanya? No adaman kasta ang mapasamak, ibagam kanya tapag sasawak ina. Nagpintasan da iti arilaw. Nangalaan nga tamo ni bakit. Mutoy man day tarilaw. Di mo pakibiyangan ti saan mo mat ako kwa. Ay nawa, hinalanan. Kita aglaang mat bakit. Amangan no marugitan kat maperdi pay. Ay nawa, sa anak mo't anarugit ka. Agtal na ka man, Beltran. Kano ka digdigos ko lang itay bakit. Kasano no matinag mo kat maperdi. O kamoy. Mabalin ang maisalda da ito'y arilaw, iso ang masapol ang maiwanan. Na, in regalo dagan ka, ngam isaldam kit din. Saan matkid di nga ita, usarak pa'y mata. Anya, No addan to emergency kat kasapulan ta ti kwarta, di adda ti rilok anam namaan ta nga isaldata. Kumusta di ta Pinas, tatang? Nasaya at latabag, karay anak kau. Nilakay ko, tatang. Ada ka di dita? At na seminar tayo di Manila, anak. Talong aldaw da kano ijay. Isumit lagayam adi na sungsungbatan ti awag ko kankwana. Sigurado abisi tayo di anak kau. Noan niya ti bagam kenkwana. I-text mo lang tap numabasa na numakawaya. Dagiti ubing nga, tatang. Kumusta damatan? At daday tayo nantida. Magayayam da kano kadagiti kakasinsinda. Nasaya at matnukas na. Tapno saan lang ati cellphone dati dumdumugan da. Ayun gayam. Nakita nga isusuot ni Surayda tirilo nga inregalong kenkwana. Pudno, tatang? Wan may. Nasaya at matnukas na. Tapno adda serbi ti regalo kankwana, tatang. Sige, agpakada ako na. Aginanaak matan. Baliwak to ti umawag, tatang. Apay nga taakas di ti panagkita ni Ria kanyak, idi nakita na ti rilok. Sabali ti isem na. anyat ko nang bakit. Saan ko nga rod amalipatan ti reaksyon ni Ria, idi nakita na ti insuot ko arilo lakay. Ay nawa, anya ti reaksyon na aya. Sabali ti panagisem na lakay. Amangan mo't no inikam lang iti ka ipapanan tinakitang bakit. Amangan no saan mo't adakas ti intensyon na. Amangan kunak no replika laang daytoy arilaw. Replika man ken saan, tinapatag ket mayat ti quality na. Nakababain mo't no ipalpalastog ko kadagiti amok ket replika laang gayam. Apay ngamin nga ipalastog mo ngay. Mapanak man kit di iti ayan ni Nana Rowena. Sigurado ang matulungan nakday jay iti parikot ko. Isu ti makasungbat iti saludsod ko. Imayak, taamok ang matulungan nak iti parikot ko, Nana. Anya nga iti maitulong ko ken ka.
Makitkita yu da ito'y arilaw, nana. Nay, nangalaamot iti dayta arilaw. Regalo ni Mari Karen kanyak, nana. Anya nga iti aramidek iti dayta arilaw. Nung maipapan iti kakastoy abanag, kat expert kayo, nana. Iti panagkunayo. Original ka di da ito'y arilaw, wenno replika laang. Nan, kita ekman. At dayta, nana. Mingmingan nyo anaing bag, no original ka di mo laang. At ti maibagak laeng kat pagyamanam lata ti gayem mo. Tanalagip na ti gumatang itirelo para ken ka. Ti kayat yu ka di asawan, replika laang dayta, nana. Wen, ngemkas kan ayon da nga ibaga. It's the thought that counts. Uray replika kat napintas latamet. Maibagay launay ken ka. Ay na, isumat lagayam akas di ti panagkita ni Rhea kanyak, idi nakita na ti Rilok. Mangibabain mat day di Mari Karen. Agawa, tapusan tamala daw itilakad tabakit. Un ka di, mabitla ang tagsapato sakpay. Okay, agawa am turahin ka. Anya ti maibagay akawas ko. Daytoy ka di wino daytoy. Oraan niya ditan. Tinapatag ka disente akitaan. Okay. Terilom ngay, nalipatan mo ngayon suot. Saan ko nga isuot day di Arilo? Mangibabain. Napay man, katno kay kaya't mo ay susuot iti. Saanan ita? Tanaamuak a replika gayam day jay. Oray replika, tanapintas latamet. Nakasapatos akon, agrubwatan. Bayamon day ta Arilo. Anya? Hello! Kumusta kan, Mare? Naimbag mo, ta nakalagip ka. Apay ka di, Mare? Agpudno ka man kanyak. Amom ka di a replika, tiinted mo Arilo kanyak. Ay, kwa, Mare? Amom ka di akas taunay tibain ko, idi na amuak a replika la ang gayam day jay. Isumat lagayam akas lakat katawaan dak dagiti kalugaran tayo. Replika ngagpay suday jay. Ngamayat mo ti quality na, Mare. Ti ibagam ki day, kayat mo ang maibabainak. Proudak pay mo't amang isusuot iti day di Arilo, tunggal adat papanak. Tagayam, replika laang. Bagbagay mo latamot, Mare. Inton sumarunaw, uray di kan mangtad nukas di mo laang. Mapabainan mo't datao ang mangusar. Ay nawaw, apay nga adapay laang da ito'y Arilo dito'y, Biltran. Nakita kanya basuraan, isungin nalak. Imbasurak lang arudon. Ay nawaw, sayang dayta. Kita nga kurri pay lang. Dayta replika ti pakay babainak kunak tumot. No di mo kaya, isublim latan katakwada. Sayang mo. Isublim ano isublim? Anya kung mabibiyang ko. Daytan tupay tinakaibabainak. Saan ka ang maibabain? No saan ka kumaan nagpalastog? Naa, Pudno man gamin. Tunggal at dagamit mo kat masapol nga ipalastog mo. Isumot laang ti makagapo. No apay adinilaw dati replika arilom. Para magkangamin. Insubli ni Beltran Tirilo, anak ko. Okay lang, tatang. May mayatan no insublida. Sayang mo't no ibasura dalaan. Oo na yun, na ako marem. Naibabain ka nung arot, tatang. Naibabain ata para magmat ngamin. Di na amaw tagtanang. No adda mabalin nyo apang tedan iti day taarilo. Ito yun, tatang. Sayang mo't. Amo ko. Itad ko lang ang kinruwe na. Aywan, mabalin lat tatang. Naimbaglaan nga usaran ni Nana Rowena. Saan mo't asinsinan ti binayadak para iti day taarilo nga uray replika laang. Wan anak ko. Itad kuntukan ko na dumapanak iti ayanda. Para kan karuwe na. Ay nawaw. Anya nga idayta. Kita. Ay nawaw. Kasla day tamot tay relo ni Surayda nga inregalo ni Karen. Isungag pa isaw. Na, apay nga daken ka day taarilaw. Insubli nila kay na. Tasaan ka no akayat ni Surayda ti replika. Ay nawaw. Madimot ti ugali day dya babae. May ngagpaiso dito'y ayan ko idi na palabas alawas. Sinaludsod na no original day taarilaw. Iso si kalatan ti pang tedak. Sayang ba't no saan ang mausar? Ang mga numaperdi lang.
Saan nga tanga apaan ni Surayda? Saan naman tinapagan ano dahi ta arilo? Inbasura ng tupay. Ay na, agyaman ako na ya. Awan anyaman na. Replika lang data. Gam sigurado ang mausar mo tagkuri pa'y bal. Agyaman ako na'y itirilo, Karen nakaw. Awan anyaman na, nana. No amukla ko maakas di ti aramiden ni Mari Surayda. Da kayulat ta ko man tinang tenak. Kasta talaga. Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Di mo latan ikaskaso ti kumarem. Medyo nasakit magtiriknak ngam anya ngay nga rod, nana. Ay, di ka madanagan. Tano siyak, maapresyar ko launay daytoy arilo. Agyaman na kunay, nana. Uray kaskasano kat malaganan tiriknak no kasta ti ibagayo. Mala agpakada ako na, nana. Simangpot nga minun ti busmi. Okay, agan-anad ka dita, nakaw. Nangalaan nyo iti riluyo, nana. Inted ni Fidel kanyak, nakaw. Da kayo gayam tinangtadan na. Wen, tasaan kanumit akayat ni bakit mo. Kinapudno na, inbasura na dahi ta arilo. Ay, grabe mat gayam ti asawa man niya. Dahi ta kano arilo ti makagapo no apay ana ibabain, nana. Pabasulin na pay lang amin tirilo. Amuna mo't nga dang amin laslastong nanudad duma. Kadtay ta nga ugali ng ti makagapo no apay adildillawon damat, nana. Ay nawaw, addamak kada kayo day ta arilo, nana. Inted ni Fidel kanyak. Da kayo tinangtadan da iti basura da. Ay nawaw, saan mo't abasura da ito ikot? Saan nga original day ta? Wen, amok a replika laeng da ito'y. Kat, apay nga isusuot yu pay laang. Wen, ata inted da nga rod kanyak. Ay, kitaan nyo, anana. Amangan no day tantumot ti pakaibabainan nyo. Ay, apay kumaama ibabainak ngay. Amangan no katawaan da kayo dagiti kalugaran tayo. Tariplika laang tiriluyo. Ay nabalasan ko, saan to ang mapasamak day ta? Sa anak mata para magkit. Kasla adda kayat yu asawan iti kasta nga imbagayo, nana. Ay nawaw. Awan ti kayat ko asawan. Si kakit dimot. Ti maibagaklaan kan ka. Kat aprisyarum dagiti regalo ang maaw-awat mo. Laglagi pam asaan nga amin. Kat mapadasan da ti makaawat iti regalo. Ay, nawaw! Uray replika ama ko na, no nagtaod mat iti puso, apresyaram ko ma. Ngamin, ti tao nga muna ti mga presyar kadagiti simple abanag, kat ad-adu a bendisyon ti maawat na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.